gamatti kottaa gama numeeriitti kunu laayifisee. Gamatti kottaa maalati maa malaansi haa qabu. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma wallahi ansuma dadhabe bakka maal rabbi jedhiiti. Wallahi tiruu ko rabbiin nagaadhaa nan oolchi warra balkaabaa nagaadhuma kanaadha. Uummata jimmaa fahin dadhabetti suuraa biyya keewwattee warri galtuuni. Khalas of jalaa biloo ke afaani ani indala amala as jaratti orfani wallahi yoo maal jedhe khala in biloo kun jedhe kana boodan. Biloo ki keessa nama akka dhibba lamaa moo kana maali jira on danda'e dhaqee irraa ni kaayu. Khalas maa natitti gaafatama moo dhiisi bakka on danda'e wallahi irraa ni kee fixa nama. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Waan jirta khalas nama narrabsin ganama sitti himama galgala sitti himama maala wallahi warra biloo ke yoo danda'e amma naqee irraa ka boodan na sirraa baye. Sababa maaliiti garuu kana narrafamu? Sababati nama rafsi. Sababati nama rafsi. Wallahi amma dukkan irraa kaasawoo sinas jala deemte waa. Maal si fayyadare? Alhamdulillah jirtu. Waanti na jaamtuu dabalee na gorsaan jirti maaliif oolu taasisini? Allah jira alhamdulillah. Amma elame grupi koi isa kanan bana takkai waalaikum salam warahmatullah. Medi silali. Inni nu gaafa ila abbasana ol baafte maqaasaan dhayi. Meegu zimmedi ilaali abarreessu. Inni nu gaafa dadhabe ijoo mucattiin argaan jirtu hin jaamte grupi koi komintii kun argitu siisin jedha. Achumaan gaafa inni nu isas ila amma laati naanaa isaa irta malee achi waa laalaa. Isaan si jaalladhu si gaafadhu. Intala masuura biyya keewwatte. Ishi ano waa siyaasa keessa jiru meeme nama maqaa jimmaati ani gurbatti kana maqaa jimmaa nyaatee jedhee dhufe biyya keenya maqaa kootiin isin arrabsi argitanitti. An nama gandummaa leellisu malee irratti hojjedhu gaafiif viidiyoo kool nama arrabsu yaa ilaala. Nama gandummaa laalchisee amma adda gandummaa dubbataa oole maaliif an gandummaa dubbadde dhalaaf dhiiratu gadi yaayaa wal kadii irratti gandummaadhaan hojjetaa oole. Ana keessi koo na gubattee naan gadi bahee hojjedheera. Hin balleessite. Maa kan biraan hojjettu waa biraa karaa biraarra dhiisisa. Itti dheerataa jedha malee gabaabbatu. Ati amma gandummaan gabaabsa jettee ati keessa kaatu itti dheeressite. Okay. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Amma nan jedhe. Imimmaan na buusifte dadhabbii geeraa jedhaa namni kun Ahmad akkana siin jedhaa. Amakka. Atoo dhiirratti nama fuutaa. Kun ofiin tuffattu nama tuffatti suulbaa'u. Wallahi tuffi namaan qabu. Wallahi laati tuffi namaan qabu. Qaali. Ahmadii isa bucuusata guddaa isa ta'u. Maaliif akkanatti hin jettu? Jetti suulbaa'u. Ela Aliyaa kana qoy nan biloo kaalicha kana isa suuraa. Kalas hin deddeebite miti kalas biloo kisii deddeebite isa immoo yeroo tokko dhiisi ilaali. Ati afaan hin dandeessu miti kalas bilooki sii mala sii. Ani immoo bilooki sii mala bilooki. Nu meerga gaafa si nagorsi na si maal balleesse nama isa kamiin gadi bahee rafsee na. Allah diina nyaate nu meerii sumaayili. Ergiti na albaa oolte waan albaa keessaa. Wallahi soda wallahi nama na rafsine ofiin dhuftee na rafsite deemtee dhuftee mana kootti. Otuun mana kootti namni immoo mana dhufee jennaani ati dhiira miti mana keetti nama ofirratti dhiifteen. Waalaikum salaam warahmatullah. Wallahi kottu screen shootii godheen sitti erga oo barbaadde qoyna arrabsu wallahi hin biloo khalas. Ila komentii ilaalataa. Ijoolleen jarratti mee jalaa yaati kalaa. Inni ilaalinaa asirraan kottaa ilaalaa yaadasa. Ijoollee jarratti xiiqiidha bilooki hin arrabsin kanas bilooki xiiqiidhaaf jarreessi. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ela waan jedhu dhaggeeffadhaati. Waan jedhu tu dhageessanii tokko wayi. Ishi inni la situ sai maqaa isaa waamufati. Inni la muu maqaan isaa waamamnaan nama asiin nama danuuti la dhaggeeffataadha maqaa isaa achirraan isa kana hadha galgala qajeelaan maqaan isaa waamame buleelaa beekamtii argateera khalas. Mirtaa jedhera
ترتاح جدي رفعتشون زناح جدي فاي برافا بيكم تيار قطع جرينا إني كوم إنتي أمودو في دبل إيس والله نكم والله قالتوما الفادا مالي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلا جد أوام بربادن أستعرف ثاني nanti sini rakkoon qabu ana sarrabsa garuu as achi teessanii yoo rabsitan abdiini nama haadha namaa fiigu haadhatti fiiddi laa abdiin kun laa jettanii maa waan balka haadhaaf gandatti fiiddi abbaatti fiiddi kanas haadha keessan yoo kabajuu barbaadan koomentii waan taane achittiin barreessina jalaa ba'a. yaa ana fi naman tokko akkas taanaan wallaahi fi naman tokko thank you my brother. My brother and sisters. Dhaqee rabsiiti dhaqee nan rabsee waan ni jedhu dhaggeeffadhu dhaqi uftee jennaan sareetti qalbi asii koomentii natti himtee kaate dhufu. Waa ilaa adaraa qolaariyoon kun isiin dhiisii jennee dadhabne dhiisii jenne isini inniif jalan taayinaa yoo haadha keessaniif abbaa keessan jaallattanii kabajaa haadha keessanii abbaa keessanii dhaqabaattan nama jalatti waan hin taane barreessina inni haadha kee jetti laamutaa saree wara bolkaa waan kanan jinna jibbisiifti haadhan jedhin. How are you my brothers? Hey, how are you my sisters? شكري كيف حالك كويس طيبين؟ شلونك؟ Namni isii jedhanuuni nama jaallatan nusa isaatiin rakkoon qabuuti saree koo jedhaman saree koo namni namaan jedhan agarree. Assalaamu alaikum wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Urfuu sagadee jirta. Maaliif immoo yaa Rabbi gooftaa? Ilaa ishii akka barbaadde. Dooktor wayyee. Aasaa jira. Yaa bakka geemii taphanne. Yaa Rabbi. معك رقبال الشوق معك رقبال الشوق تعين خيالك تعين دم والله انا جيت ايه الحين حتى تلودك في بشارة نقير باي. يلا بشارة نقير با. كويس Hai, ijoollee biyya kootii ganna ganna nyaattuu midhaaniitii ganna ganna ijoollee biyya kootii ganna ganna daaktuu bishaaniitii ganna ganna. Irhab 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 irhab. Jabaadhu 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 barsiisa jabaadhu barsiisa galanni kennumu seenaa keessi boonsa. Abdiin muratini jabaadhu barsiisa galanni kennumu seenaa keessi boonsa galanni kennumu seenaa keessi boonsa galanni kennumu seenaa keessi boonsa. Jabaadhu barsiisa galanni kennumu seenaa keessi boonsa seenaa keessi boonsa. Okay. Alia, maafi kolfu, maafi. Suuta. Oi, shortaa jira seetemu. Sirba kanatu baasee hawwisoo kaasaa. Simiti. Mashoko arrage sijima, mashoko kallate furdata, mashoko kallate furdata, mashoko namni michu qabu,
Maashoko ammatee dhungata maashoko ammatee dhungata maashoko namni michuun qabne maashoko qophaa dudubbata maashoko qophaa dudubbata jimma jirtatti kubbasi qaba biyyaan fagaanne yaada keetanii qophaa gunguma malee maraanne kan koolappe sumamnu biituma itti kaate akka suusii buna dafanii danfisu maashoo namna akkamiin callisu. ما جرى أول كدير والله جد أنا هرقو دقالا أبا كيتينان جد أني تكا أربسيني وان إن أربسيني وان كولو كنا إنا تلبدا نينو بدا كانتي دقالا نا بلوك سد نا لكسكس جما تامي ما هذا ودوسل وتدم manni kee sirriin jiru kottu nu meerii. يلا تبدا طيب يا حبيبي الرجل كريمتي أنسي namni na ajaju jettee komentii jalatti dhuftee waa boottaate qooyisi argeera intala akka adda reefansi bara maali jaakoo nama hin arrabsu lamuu hin jenne jaa walitti hin qabnu waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. No, I don't care. Numeriin eessa jira? Safuu eeggatu ati wanta feete deebi deeggari. Ala an deeggarsa keessa hin jirudha. Abbaa fedhe warabbal kaaba. Deeggarsa gandummaa ala. Waan akkasiin Oromoon kutaan 11 waan abdii tokkooti. Deeggarsa keessa baheen jiraan. Qoraalee. Abbooda mijatti saree tokko natti dhufte. Jaalalli keenya qabna ajjeetu ka'e. Amma akka gootu. Tiitookii suuraa akameera baala tamere. Harka jiraati mucaanna bira jira. Waanan sitter kenarraa qabi. Qixaaxii adda wallahi isin qaxxa. Waanan qixxee qaxxaami jettiin qaxxaamta. Ashi. Kalas. Messengeraan natti ergi. Maaf iyyaa. Maasi galchaa boontuu shawaa. Kala dimaltiin deebisin ani asii waan naan jedha maayiru mucuma kanan jibba jedham maal na nyaachiftamoo na obaaf. Kaasi waanan sitti erge qabinarraa. Kaasi. Koraaliyoo jechuun. Messengerii isaanan sitti ergaa miti isa kana kaasi. Daa fuula jawala taa gudaa warri gara kana. Fuula jawala taa meena mana jaallatee mucaan irra buusun ilaal. Mee maalee duurrasi. Jara takki itti godhaa jimmaa abbaa jifaarfaa. Gara kana laa taa gudaa. Jara fuula jawala akkanatti laa akkanatti. Wallahi numeeri wallahi adda nama arrabsa maaliif akkas. Laa daaru guddaa fuula jawala laayik. Abshir. My sister, my brother. Gana isa booddeen isinitti himaa kun liiviir eenyuu fixanne kana innasi isinitti agarsiisa hundi keessanuu fuula jawaalaa naa dhaasi. Fuula jawaalaa tak wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qixaaxii addaa laala. Qixaaxii addaa laala. Oh akkasi? Eessa dhahuudhaafuu ila iddoo bitaa kana la taataa goo yeroo sadii. Fuuluma koo kana keessatti laaddu laa fuuluma jawaalaa keessanii takki godhaa garan jiru kanaan.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أين إنجفا شيفتني ما جرد يا جروتي نما إداني نمي تدبين لكون قبل مالك دعاء نما شير قدا kita adi mujahadah ada zanilal itu masih nama rafsi tu ada bikin nas kebal ni nak بو giroora gaadena keessan na kaa ijoollee ko isinii jecha waa meeqa itti galaa ture ta'a shwayyan ila isa sina ada nama rafsi tu yalla libiran jiram akkana wayyaa ijoollee ko warrachi yoo amma sana kennuun balleessit maala wallahi wallahi ana akkanatti isin ilaalle ijoollee ko galatoomaa ulfaadhaa fuula jawwaara keessanii takki takki godhaa si shani waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh soddami sagalmo wallahi fuula jawwaara keessanii ilaa akkana gochuu qabdu laala akka kana la ela nama mushwaara irraa buusaa jira immoo yoo namni itti dawwale nan deemaan mushwaara maali si asani nakkanan jiru wallahi laadim nama mushwaara irraa buusaa jira saru baay'ee baka amdeemera kuno dawwaleera tun afaaniin fite wallahi duwwaa 57 laala kun nama biraati duwwaa 57 nama biraati waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh asasa kana kula dawwala keessa ina dawriddani wallahi miskinan buusaara warabbal kaaba mushwaara irraa oromoo akka kooti naman takkaan beenne jechuudha akka wayya tuttanu kula dawwala keessa ina tak maaluma afa 42 geessan warrachiyyuun qaxxaamtu Ata ta'u rakkinan qabu galatooma ulfaadha. Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Bagan isin bare amma sinna jirtan amma sinna jaallatan isin argeera fuula jawwaala keessanii takki takki takki. Deemuun hin jiru taa'ee gadi. Akkanas ni wayyaayi. Achi. Sunuu sitti guddate. Jira wallahi waalaikum salaam wa rahmatullahi. Maaltu jala sifi ikka Sunuu sitti guddate dhugum. Eenyuun sii kenne silaa zaatanu. Qoy maqaa isaa lallaan hami. Qoy bilookiidhaan naqee dhufa. Karimaa sirran Karimaan kun komentii jalatti naa tolaan jirtu yeroo baay'ee. An nama koonsi ergasii beektaa. Fuula koodhaa iddoo fuula kootii kanadha. Ilaa iddoo ija kootii kana gara bitaarraa. Ilaasi. Iddoo kana yeroo sadii taataa godha. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Qixaatii immoo taaraaladha. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Fuula jawwaala keessanii tak 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 mee gadi godhaati. Daqiiqaan dhumuu ka'eera. Kayiti dawrii kee baasi surree. Dawrii kee baasi qumxaadhaan kottu. Asaa kanaadhis. Kayi. Namarraan kaasudha qaara gaa bilbila baako. Andeemera assalamu alaikum. Wallahi ورب الكعبة والله نوسبر مشواري يوكيني ساعتي تفقاتي ده ولا عادي اوي أميرة وعليكم السلام يلا يلا والله لازم مشوار الرنجرة ورب الكعبة ولا مشوار ابو ساير دومي خلاص يلا ايش ركنا كاب والله بدنا انت أميرة ده ولا ما انا لامه أميرة كنو ولا كوتي أميرة طيب Kayiti dawrii kee baafadhu qumxaa iddoo jilbaa ga'u qabdaa qumxaa kanaan godhu. Na dhagaan jirtu? Laa dhagaan jiru. Qumxaa iddoo jilbaa ga'u deegada viidiyoo irratti si argeera qumxaa kanaan godhu. I'm sorry brother. Wallahi natu balleesse si wajjin taphachuu. Kayin siin jedhe. Habibi warabbal kaabaa sagalee keetti qolatti dhagaamaa jirani. Mushwaara irraan buuse deebi'a bakka na injifattee tama argaa jira kunoo. Laa qixaatii jira. Oy surree kee wadhuu kottu dawrii kee baasi.
Qixaaxii fudhu. Surree kee baay'ee kee wadhu kottu qumxaa zawurii kana baasi. Surree baasu. Surreedhaan kottu. Surreedhaan kottu. Dawurii baasi. Taajib kan surree kee wadhu. Okay. Maalan baafadhu jedha fuuldurii namaa ta'an surree baafadhu jedhamu. Qaasi. Gurra qabattee daqiiqaa 10, daqiiqaa 15, daqiiqaa 5 dhaabachuu qabdi. La, ምንድን ነው? ቅጣት ነው ያለው ነው። maal godhaa jirti? Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Sagalee kun dhaga'u malee silaa waan hin jechisiisu nan beekaa. Maal godhaa jirti? Maal godhaa jirti? Ganama galgala saadha namaa arrabsiti. Okay. Mateen ala. Raayyaa digdamaffaa quraana qara jedhanii kun itti isaas waa isa. Na dhagaa jirtaa? Asik. Na dhagaa jirtaa? Yaa waliyallaa. Yaa waliyallaa. Ish na injifattee. Na dhagaa jirtaan jedhe. Akbar maaltu. Ilaa. Na dhagaa jirtaa? Na dhagaa jirtaa? Nu qotatte. Qotamne kanas. Kalas na dhagaa jirtaa jedhe. Dhagaan jiru laa kunoola. Kalas gurra qabadhu akka guyyaa gaaf tokko haadha namaa abbaa namaa hin arrabsine ganda namaa hin arrabsine kakadhuuti gurra qabadhu. Kanum ija namaa dura. Namuu nama arrabsu bakka wallahi laazim. Kaayi ka gurra qabi kaayi gurra qabadhu ol jedhu akka astamaariin akka kana akka dura astamaariin nama godhu. Gurra qabadhuun jedhe. Gurra qabattala harka jalaan baafte akkanatti. Akkam. Akkanatti akkana godhattee luka harka luka jalaan baafte. Lamuu maqaa namaa hin dha'u haadha namaa hin arrabsu. Lamuu haadha namaa hin arrabsu. Wallahi qalbii siin jedhaan jiru. Wallahi tuma gumaati lamuu nama hin arrabsu. In kakatta kakadhu kakaacima namarratti kakadhu. Dura booddee kakattaa jimmedi dhaabadhu. Booddee kakattaa amma dhaabadhu. Harka lama lamaan akkana. Lamaan. Dhaabadhu. Dhaabadhu. Surree isaanii agarsiifatu malaa. Qaabii gurra. Jalaan baasi. Luka jalaan baasi. Akkana miti sirrees. Dhaabadhu ol ka'i dhaabadhu. Wallahi waan abbal qaamaa dandeenye. Ammallee wallahi qalbiin hin jiru. Tasa keessa baate. Qaabii. Dhaabadhu. Qabiiti achitti daqiiqaa 5 nuu dhaabadhu sana booddee dhuftee waan ta'e sitti hima. Innan si waame Akkanatti dhaabadha laala. Yaala. Wallahi. Achuma dhaabadhu. Deemu. Na achumatti. Okay. Daqiiqaa 3 siyaaf. Daqiiqaa meeqa? Sadii taara ba.
haadha namaatiin immoo kana caalamu imimmaan nama citaa dhaabis haasana kanaan jiru dhaabadhu Koi saatiin qabadha. Jawwaali koo Eh? tokko. nama arrabsuu dhiisuu ganaa kakachiifama Dubbiin rakkoo ta'e ba. dakee kaadhama Kalas. guruupii nama galchuu hin danda'u kaa warri yaada hin qabattan asik hin dhageessaa nama 173tu asirra jira haadha namaa hin arrabsu hadhaa kaasee jedhi kakaa cimaa kakadha Lamu haadha namaan arrabsu. Lamu mee kakaa namitteeti. cimaadhaan kakadha ila nama si taazabala Na taazzabaa lamu naman arrabsu. arargee guutuu arrabsaa oolti deebitee walloo jetta waa danuu keessa galte waa danuu keessa galte ati haadha keen jaallattamoo hin jaallattu isa akka naman dhageenye jedhan kana nama dhibaa inni dhagaan Wallahi jirtu dhagaan jira. kanas ittiin deebii waan akkanaati Ishi koomentitti ana irraa dha'u immoo dha koomentitti ana. bilooki achi asiin dhuftee si haa ilaaltu bilooki Ishi. ammayyuu arrabsaa oolti haadha namaa isa ammaa anatu liibii achi ga'ee ergatee naanii afe malee arrabsaa jedhani ijoolleen isoo xiiqeettanii dhattanii arrabsitu inni isin arrabsitee jenna arrabsitanii jennaan haadha kee jedha karaarra jirti immoo silaa dubbinaadhaa kun komentii dubbisaa jira koomentiinis akkottuuka Okay yalla yaani gurbaan mushwaara irraa buusaafan ijoollee miskiina wayin fidaadha dalagaarra. Jedh bakka ishitti muddi yaaki. inni dawwalata inni walakkaa isaatii dhiyaatee kaa'ee dawwala malee dhufee barandaa ga'e hin dawwaluuti kala haadha namaa hin arrabsin warri immoo jala Lamuun deemtanii arrabsuu haadha nama. hadhaan ergii torbeetii ma kudha furee sheekii dheen gada Addaa kaasee lamu. laa itti deddeebi'aa jirta Laatti deddeebi'aan jiru bu'aan takka. wallahi itti maa amma reefa amma Okay lamu naman arrabsu. ilaa waan asiinaan jedhamaa jiru biloo kun maleedha Wariyaa lamu naman arrabsuwan. isinisoo nanka kadhee biloo kun maalan godha Maalo du'e suturu maalan godhan jedhan yaa ijoollee nama arrabsu kana malsiin deebisuutti nama hin jedhaa oolu biloo kun wayyamoo maal Ummannoo ummata musliimaa wala nama arrabsu jiru jaraa biyyittii jalmarrootii fi jawwee keenya anis kunoo waan arge bilookuutti immoo warra kaanurraanii kan jedhaa irraa dhufe waan aan jedhe inni sooyaa kalas dhiisi bakka arrabsuu isa girookeeti yaadhan arrabsin giroodha kalas jarris koomentiinis hin ta'an hoo maal goon dhiisaa warri koomentii adiraa warri koomentii keessa na dabatti godhaa in dhuftaa eeggadhu adiraa jetti ayaati sumee laa wallaan dhufu. ኧረ ትንሽ ስፖርተኛ ነበርኩ ከዚህ በፊት የተማርኩ ነበርኩ አንዳንድ ጊዜ ያኒ አንድ 20 ቀን ምናምን አስተምሬ ነበርኩትና እና ሞክራ ምናምን ያደረኩ ነበርኩትና ከይቅርታ ጋራ ማለት ነው እና ወዳችኋለሁ ማለት ነው ንጹህ ኦሮሞ ይሆናችሁ ብቻ እንጂ ሌላ ቅልቅል ሰዎች አልወድም እኔ ንጹህ ኦሮሞ ነው የሚወደው እውነቴን ነው የምላችሁ ዋፊያት irraa qabdu guruupii irratti asirratti gaafachuu hin dandeessu abdi quraalii akka gootu انتو ليش انتو 2 تي بي انتو 2 بي 2
أوه بايسو إكس ليش إلى أوف يلا أنا جاك هون بلوك نوم يا درجة شانشي إيهو tokkommoo mallasiin isa qabrii keessa irra kaatee profaayilii inni immoo nama إيهو rabsa بلوك نوم faa يا rabbii درجة jenna. شانشي مالتنا أنا جا ሁለተኛ አንገናኝም ሁለተኛ አንገናኝም ማለት ነው laa ilaaha illallah waan irra kaatti dhabdee isaa ayyeesh አደ ገሩ ዲስ ያደ ነማን ነረፍሱ ይቅርታ አድርጉልኝ ከዚህ በፊት ያጠፋሁትን ነገር ይቅርታ አድርጉልኝ ኦሮሞ maal የሆናችሁ eeggadda ደግሞ ኢቨመናፍ ቆዳ ዋነን እስኒት በርሌሴ ኤክስ sheekiinnee gadda waadaasin galchine itti ቆይ ነገርቱ ማሊ ቢሎኪ ፍዱ ደቂላፍ ነው ቢሎክ ነው የሚያደርገው ወይኔ ቢሎኪ inni ነጉቴ dhugaadha ካ waalaikum assalaam ለመዲ ፐብሊሽን ተመገር ከራ namicha maal namicha kana maaliif ummanni kun illee jira taa'ee agubatu dhiisaa meme deema ilmaan kuulloo diqaalaa bilxiqinnaa yo my gosh achumatti dhagaa fidadhaa dadhabnee rabbo zen ragaan caalaa maal ጫልሻ ኩሎ አገር አስተዳዳሪ እንደሆነ እርግጠኛ ምትሆን ይገባሃል ማለት ነው ሾርጣ ቡሊ ኬቲ እሺ ቆይ እን dhaggeeffachuu dhiisuu wal ijoolleenis koomentiidhaan hin teessanu rabbis na qajeelchu wallaahi kalas inni jaallate nama nan rabsu isin hin niiftanu siraata godhaame koomentiidhuma kan anallee wallaahi isin hin biloo kun jedhe wallaahi hin jedhe kalas akka barbaadan naa rabsaa wannan isinitti himu haadha kootiif baa kun rabsina kullu naan jedhi rakkoon qabu haadha keetii naan hin jedhin kana bichee ishii kana isinittan himadha iddoo barbaadan itti narraa taphadhaa haadhaaf abbaa koo na jalaan tuqina miidiyaa wallaahi tiiktookii kana fayyadamuun barbaadan oo nama haadha kootiif abbaa koo na jalaa rabsu wayye السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نغارا جرتوا كم نمير فيادا والله فيا الحمد لله جباتو جرى قالت ربي الحمد لله أبو ليس كين يكوني كسيت حركتي تفني في دعاء غوني في تنور كديبه مالك والله كنو اسما اتنك انفاينتين قال لي انما امر رفعوا لي بقى اتمين دبيان يعني كيساني سنتن دولا ورا كومنتي كنا كاي جولي تيمامي ورا كومنتي انا مالا كومنتي كايد بالسين ديبس نعرفسا جديرو من ايسي غارون نمو اوكي اتديبسا ورا كومنتي تين اللي يعني مال جچو بربادا مراتا افوتي دكام فودتني جتي اورومون مراتا افوتي غافا دكا فودتي مراتو توتيكا بيتا اتو دماتي وابليسا mucaan sun maraataa jechuuti miti immoo mucaallee naaf oolchu maal jechuu barbaade feliis nama laala namni laalee waa hubata nama akka inni nama arrabsu akka isin biratti saree haadha keessa manatti arrabsu beekina wanni hundinuu aqlii malee waan taatu aqlii nama barbaachisa beekta obsa wal dhaggeeffachuu wal gorsuu barbaachisa mucaan keenya kuni gaafa kan waadaadha waa takka rakkoon hin jiru ani amma booda nama narrabsu hin jireeta entu salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أهلا እንዴት ሰላም ነሽ እንዴት ናችሁ ጅራጅርቱ ወንድሞቼ እህቶቼ ታያል አከማች እኔ እኮ ኦሮምኛ አልችልም ብዙ ሞክሪ እስኪ ኦሮምኛ እኮ ቀላል ነው አዎ እየሞከርኩ ነው ኢንሻአላህ በቅርቡ በደንብ እችላለሁ ብዬ አስባለሁ በርቺ መንቺም ጠንካራ ሴት ነሽ
كانشي قلنا ኢንሻአላህ ጀዛከላህ ኸይር። የአሁኑን ልጅ ማለት ነው ወላሂ ብሎክ አደረገኝ። ምንድነው እኛ ሙስሊም እስከሆነን ድረስ ኦሮሞን ብቻ ነው የምወደው አማራን ብቻ ነው የምወደው የሚል ሰው በጣም ነው የምጠላው እኔ ማለት ነው። በጣም ማለት እንደ አንድ ሙስሊም ሙስሊም እስከሆነን ድረስ ዘር ሊከፋፍለንም በማይሆን በማይረባ ነገር ደግሞ ራሳችንን ቢዚ ማድረግ የለብንም ይመስለኛል። እኔ አብዶም ይሁን ኑሜርም ይሁን ማንም ይሁን የላኢላሀ ኢለላህ ወንድሞቼ እነሱ ኦሮሞ እኔ ደግሞ ወሎዬ ነኝ። እኔ ምንም ችግር የለብኝም አንድነታችንን ለማሳየት እንጂ نعم هذا هو موضوع يعني ይሄ በዘር ምናምን እኔ አላምንም። በጣም ወዳቸው ኦሮሞ ቤተሰብ አለኝ፣ በጣም ወዳቸው አማራ ቤተሰብ አለኝ። እኔ እንትን የለብኝም ማለት ምንም ችግር የለብኝም ከማንኛውም ብሔር ብሔረሰቦች ጋር ማለት ነው። እና ኑሜር ደግሞ የምነግርህ ነገር ምንድነው እንደነዚህ አይነት ሰዎች ጋር ብዙ የትም ቦታ ሙስሊም ከሆነ እናከብራለን እንወዳለን ማለት ፈልገሽ ነው አይደል? نعم ማንኛውንም ሲሆን ሰው በተለይ ደግሞ ሙስሊም ከሆነ ላኢላሀ ኢለላህ የምትባለው ነገር ስለምታስተሳስረን ልንዋደድ ልንተሳሰብ ይገባናል። እንደነዚህ አይነት ሰዎች ግን ጋር ከእንትን ካልን ጠባብ የሆነ አስተሳሰብ ነው ያላቸው። ጠባብ ይሆን ለብሔራቸው ወይም ደግሞ ለማይሆን ነገር እንጂ ለድናቸው ለሃይማኖታቸው ለተፈጠሩበት ዓላማ ውድቅ ናቸው ማለት ነው። نعم الله يعزك إن شاء الله እንቱ እንዳታከብር ወንድም በጣም ነው የምወደው። ችግር የለውም እና እኛ ከብራለን። እኔም ብዙ አማርኛ ስለማይችል በኦሮምኛ የሆነ መልእክት ለማስተላለፍ ነው የመጣሁት። እኔ አስተርጓሚ እዚህ አለ ችግር የለም እና ከሲ maal jechuu barbaada bureewwan koo ani afaan baay'ee sila waan hin dandeenye filiis dhugumaanuu rabbi waan namaa kenne namarraa fudhata obboleessa keenya obsaa namni obsaa teknoofeen hin jirtani hin dhukkubaan hundi keessan argitanii kana fakkaate bakkuma jirtanitti filiis du'aayii godhaafi ilma namaa rabbiin wanti uumeef maaliifi wayita tokko nu bira hin jirre tokko akka tokko yaadatuu fi wal yaadadhaa du'aayii waliin godhaa irra caala immoo filiis waaqaanfachuu guddisa namni alhayaa'u min al-iman jedha rasuulli sallallahu alaihi wasallam namni waaqaanfachuu waa saalfachuun mataa qaqqabachuun isiniif gaariidha filiis namalleen arrabsinaa waa namaan hin jedhinaa bakka jirtanitti wal bira dhaabbadhaa keessattuu arraba badaa akkanaa kana waliin arrabsinaa namni haadha qabu haadha namaan arrabu namni haadha qabu haadha nama haadha ofiisa manatti yaadatee isa namaa kabaja yeroo baay'ee irra deebi'ee dubbachaa ture jechuma tokko irra deebi'ee dubbadha maaliif waan jechi kun yeroo hedduu nu barbaachisuuf obboleessa keenya kan amma eenyu maqaan isaa Abshirin galtanii Ustaaz Jeelaan sin jala ba'a Abshir obboleessa keenya kana eenyu maqaan isaa Numeer ka ammaa kana Abdiidha abdi illee rabbi nuuf haa qajeelchu inshaallah nu hunda kenna اللهم نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة وحريرة اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أبولي وانكي يا ربين وصندون توبة دعاتين نرتي شهادة بعد دوني قبري قال لي ربي جنة الفردوس نوفاك كنو بكجر تاني تبليس والانتي كيسينا كبجا ولي كنو بدي سنقول nama jechuun nama kabaja namaaf laate kabajni badiin sarreeyyuu balleessitii jetti mi abboonni keenya eeyyuu balleessiti namni kun shabakaa keessa turkina
እና ምንድነው ኑዌር አቤት ኪፋክ እንዴት ነህ? ደህና ነህ? ሰላም ነሽ? السلام عليكم. ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም እንዴት አዲስ እዚህ ነው የሚፈሙት ተዋላ ማለት ነው። ኢንሻአላህ galgala as jalatti waan as jala amte ana አንዴ መልስ ልመልስ። አዎ የሆነ ልጅ ማለት ነው በየሄድኩበት ቤት ኢንቲሳር ወንድን አታከብርም፣ ኢንቲሳር ወንድን ትሳደባለች የሚል ኮሜንት አለ። በመጀመሪያ ሙስሊም ከሆንክ ማለት ነው ኢተቅላህ አላህን ፍራ። ማን ነው ማንኛውንም ሰው እዚህ በአማርኛ የሚጽፍ አንድ ልጅ አለ። እንደው እኔ ቲክቶክን ከጀመርኩ ጀምሮ አንድ ቀን ወንድን ተሳድቤ አላቅም። መጥፎ ወንዶችን አዎ ሴቶችን የሚያታልሉ መጥፎ የሚሰሩ ሰዎችን ምናልባት ልናገር እችላለሁ። እሱንም ከስንት አንድ ጊዜ ነው አልናገርም። ሲቀጥል ደግሞ ከኔ ጋር ችግር ካለብህ ችግር የለውም። ሲቀጥል ደግሞ ያላልኩትን ነገር አለች ብላችሁ የምትዘባድሩ ሰዎች አይ ዶንት ኬር ምንም አይመስለኝም። ምን ያለ እና እኔ የሚያውቁኝ ያውቁኛል። ወንድን ትሳደባለች ይላሉ። እንቱ ያር ኮመን ብዙ ያለ ተታስ ሲታል ግን አንቺ እንደዚህ ነገር ማለት ሸበካን እንኩ ቁጣራ ከሰን እንኩ ቁጣራ ድምጼ ይቆራረጣል። እንቱ ምን ያለ ነው ነገር የአማርኛ በእናትህ ብሎ ግላር እንዴ ይኸውልህ ኢንቲሳር ወንድን ትሳደባለች። ያኔ ለወንድ ልጅ ክብር የላትም። ስንት ጊዜ ነው የጻፉ ነው? ሁለተኛ ነው ወይስ ሶስተኛ ነው? እኔ አልችልም አማርኛ ማንበብ። ብዙ ጊዜ ነው የጻፈው። ሌላም ቤት እንደዚህ አይቼዋለሁ። በነገራችን ላይ እኔ አስቀይሜ ከሆነ አፉ በለኝ ወንድሜ። ሲቀጥል ደግሞ እኔ ወንድ ልጅ አልሳደብም። ለሁሉም ሰው እኔ ክብር አለኝ። ለሁሉም ሰው እናውቃለን። ይሄ ነገር ኡሜሪ ለካር አሁን ጽፏል። ምን እያሉ ነው? በእናትህ ንገረኝ። አማርኛ መማር አለብህ። ኢንቱቲቭ አብሽር ያላል። እሺ ወንድሜ ጀዛከላህ ኸይር ፉአድ ነገር ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሙና ነገር ይበማ ማለሽ ምን እያሉ ነው? አማሪፍ ኢኖና ላላ ነሲ እንደዛኒ ላላ አማሪፍ ቢሎኩት ሞራዋን ይሉ ኡሜሪ አቤ ሙጫና ናገና ከናቦ ዱአይስ ካቲራ ሁሉ ማሻአላ ዱአይስ አረበሰንቱ ዱአት ከራ አረብሰነ ቆንቀቡ አረምኒ ነመ ጮምሳል ከራ ዋይ ሙጫቱ ነበር ያጣቱ ሙጫላ እሱ ዮ ኢልሚ ነማ ዋይ ቱሬ ወንት ጀን ሰጥ ዮ ዲቃ ቀብራ አርገታ ማሊ ኩኩ ተሰማ ደሞ ሰማን ቀበ ነው ፊት ሰገሌን እንጂ ወዳይሩ አነቲ ገሩን ኩኩ ተማ የሆነ ድምጽህ ይቆራረጣል። የሆነ ምንድነው የሚባለው? ኦኬ እንታ አንድ ጊዜ ጥያቄ ጠይቄ እችላለሁ? ኦኬ ጠይቅ ወንድሜ፣ ችግር የለውም። ኑሜሪ መነሙርቲ ማሊ አቺዮ ኑሜር በጣም የማከብረው ወንድሜ ነው። በዚህ አጋጣሚ በጣም ማከብረው የላኢላሃ ኢላላህ ወንድሜ ነው። ሌላ ነገር የምታስቡ ሰዎች ማለት ነው። ሌላ ነገር ያስቡ ነው ግን ይሁን ኢንሻአላህ።
كل السمار انت عيدا ايه اشي دبنا دغاما ايه باي ورود تي بريس نم جبي سورتي والله ربي سنبار كوكب والله يكو سجل في السنوان يكو كتوفا والله لي شبكة محمد يكو كتايرا كتاجرا لا ما سرين أنا obboleewwan kiyyaa yeroo baay'ee ijoollee keenyatti dhiyaatu tokko dabarfatee waa'ee kanaaf isaanii dhaga'ama amma umerii mootummaa badeeka sammaan hin jiru wandimee bihoni bakka yaa'u ihun jedhaa akkanatti ዝም ብሎ ይስቃል እንዴ? ሹርጣ ኪፈክ እንኮልፊና ዱዓ ይትጎዳ ዱዓ እዚህ ጋር ስማ፣ በአማርኛ የተጻፈልኝ ልንገርክ። በራሱ ሙድ ዘና የሚል የኔ ሹርጣዬ እናከብርሃለን አለች። ሌላ ደግሞ እንደዚህ ተጽፎላል። በጣም ነው የምንወደው ነገር ቄሮ ሮሞ ወላሂ ሲገልጽ እንጂ አሁን ነው ተበካከ ድሉ انت اويت نعم ወሪኮሜንቲ ማቃዋም የሆነ ልጅ ጥያቄ ጠይቃለሁ ብሎኝ ነበር። የት አለ? ጠይቁ። ማፍታ ለመመለስ ዝግጁ ነኝ። ቄሮ ሮሞ ተበካከ ሲገልጽ ሲገመታ ምን ማለት ነው? ምን እያለ ነው? ኦሮምኛ እኮ ነው። እኮ ተርጉምልኛ። ምንድን ነው የሚለው? አላቲን ያትሩ አልችልም። በቃ እንደዚህ አይነት መንበብ እትኒ ሙዋኒ ሲመረሲታል ሎኒቲሜ አብራት ኦሮምኛ ታውቂያለሽ? መስማት እችላለሁ የተወሰነ እንጂ መናገር አልችልም። ማንበብ አልችልም። የተወሰነ ማለት አለይኩም ሰላም አማርኛ አውራን የሚቆ አማርኛ አውራ እየተባልክ ነው። በቃ እናወራለን። ምን ችግር አለ? እችላለሁ። አውሪ አንቺ። ምን እያሉ ነው? Nagamu? Silan kakak dewan biloko jadi ay malang godan jadi ya. Ya Rabbi na difta kain nama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirtu. Khalas maka ake suwamu jimme di wa presiden Arab. Gira wallahi alhamdulillah kam. Nagamu? Oi. Itu harga boneti kita yo harga boneti kita gimana sorry ደውላ ስትተውኝ ነው አትደውሉ ተው አትደውሉብኝ ብሎክ አርጊ አረ ብሎክ የሚደረግ አይደለም እህቴ ሰላም አለይኩም ይሰማል ሸበካ ነው ሙስሊማ ኢንቱ አንድ ቀን ስግድ አለው አኩብር ስንት ነው ምንድነው ኢንቱ አንድ ቀን ሰግዳለሁ ማለት ነው አኩብር ስንት ነው አልገባኝም በኦሮምኛ ጻፈውና ኑሜር ያነበዋል እሺ ወንድም ማን ነው ስሙ እዚህ ጋር ቆይ ማን ነበር ስሙ
ስሙ ፉአድ ይባላል። ፉአድ ጌራ ኢንቶ አንድ ቀን ሰገድ አለው እንደዛ ፉአድ እንደ ጌራ ጥያቄ እንዴ መስሎኝ። ማንቴ በሬሲ ኢንቶ አስገብኝ በአላህ አስገባቸው እንትና ይሄ ጽሁፍ ያለው ማ ቶኮ ገልቼ እንጂ ወከል እንቱ አፋን ኦሮሞ በርሲሲ አይ አስለምድሻለሁ በቃ ችግር የለም እንቱ አማርኛ ኦሮምኛ አስለምድሻለሁ ነው ላንቺ ብሎ አማርኛ እየለመደ ነው ተንከባከብ አረ ለራሱ ብሎ ነው እውቀትን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቋንቋን እኮ የፈጠረ መግባቢያ ነው ሰው ለራሱ ብሎ ነው ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ፉአድ ጌራ ይኸው መጥቷል እንደት ነሽ አንተ አልহামዱሊላህ ሰላም ነሽ አልহামዱሊላህ ኑሜራ كيف يا قيتي والله يا الحمد لله كمان አጋው አልহামዱሊላህ ጅርታ እኔ ጥያቄ አለኝ አንተ ግን አማርኛ ብዙ አልችልም አላህ እኔ ቆይ ወንድም አንድ ነገር ልንገርክ እኔ ጥያቄ ሲሉ በጣም ፈራለሁ ጥያቄ እስላሚክ ጥያቄ የሆነ ፈተዋ ከሆነ ወይም ደግሞ ማይ ጥያቄ ሲጋፈቱ ዋይ ማለት ኢቱ አፋን ጌቲን ባበት ነማይ ኑላላይ እሺ ሁሉ ሰው ነው አንቺ ብቻ አይደለም የሙስሊም ሁሉ ኦኬ እሺ ጠይቅ አህለን ሳህለን አንድ ቀን ሰግድ 5 ጊዜ ኦኬ አምስት ፈርድ ሰላት طيب ያው 5 ጊዜ ውስጥ ረካ ስንት ነው 17 ረካ አለው 17 ረካ ውስጥ አላሁ አክበር ስንት ነው ለ17 ጊዜ 17 ረካ ነው እንደ አምስት የአንድ ቀን ፈርድ ሰላቶች 5 ናቸው አይደለ አዎ ረካ 17 ነው ረካ 17 ነው አዎ አላሁ አክበር ስንት ነው አላህ 17 ውስጥ አላሁ አክበር ስንት ነው ይላል እስነን ዲኑ ላይ ታጆለ ወራስ ከጀርተን ኩዳ ቡር በጣም ብዙ ነው ወላሂ ኩዳ ፍሬት ቢያንስ እንኳን የሁለት ረካ ራሱ 11 ነው አይደለ 11 ነው የሁለት ረካ ራሱ አላህ ሲነኛ ጥያቄ ነው ተካን ጠየቃም ላጪ ማረጆል የሁለት ረካ ቆይ እስክሪብቶ ነው ሰይ የሁለት ረካ 11 ነው 17 አይደለም እንዴ የፈጅር ሰላት እንኳን ራሱ ሁለቱ 11 ነው ያkhoati ዲባብሸኒ ፈጅር ማቷ መስቲዳሩ ብሎ ሸኪ ፈጅር ማለት 105 ያሉክ ነው እዚህ ጋር والله አለም 105 አይደለም ሰገልተማው ሰገልተማ አስባስብ እኔ ሰገልተማ ቆይ በጣም ነው አባሰነ መቃሳውል አንድ ሰው ይመልሳል አንድ ሻምስት ያላረ 90 ነው ኦኬ 90 ምናምን ሰው ነው 90 ኤቢሳ ዴቢስ ኦኬ ሰገልተማ በራ ጎሪ ፊ ወርድ ያጀለ ጅልተን በቃ ኤሳ ዲገሩ ወይ አዎ ጥያቄ 94 ኩኒ አኪን ትደብ 94 ያካ ታሪካቲ 94 ኩኒ አላሁ አክበር ወአረመና ወጅኒ ሳብዲያቲ አላሁ አክበር ማን ማይታ ነው ሜሪ ላይ ገፈዶ አረመና ወጅኒ ሻንሻኒን በአ ቤተ ሻንሻኒን በአ አረመናን ጀልቀባጃ አረመናን ጀልቀባጃ ከሳደኒን ሞይቱ ሻንሻኒን በአ ወልቲ ሜቀሬ እንዲ አላሁ አክበር መጀመሪያ ወላማሊ ሰገልተም deebisee jira harkiyyaan
Nu ergi nu herariga. Akkamitti nu ergi. Nu herregi. rakaan hawwala rakaan majammaraa kan hawwala ja'a shanshaniin isaaf batta shanshaniin isaaf jechuudha 85 ta'a rakaa hawwala tokko sana irra buufti 90 ta'a jechuudha ቆይ ኑሜር እኔ ልውጣና ልግባሽ። ማን namba na deebisi jedhu darbi gaafii biraatti darbi gaafii biraa gaafachuu Ana hin malee danda'an iyyuu gaafii beeku. galla እየደወሉብኝ ነው፣ ቅርታ። እሺ ወንድሜ፣ ግን ለምን ነበር ጥያቄውን የጠየቀው? ማለት እያወቅከው ነው ወይስ ለማወቅ ፈልገህ ነው? ማለት ጥያቄውን የጠየቀው ለሌሎች እንዲያውቁት ፈልገህ ነው ወይንስ? አዎ ለሌሎች ለማወቅ ፈልገህ ነው እንጂ እሱ ያውቃል። ኦኬ ማሻአላ አለይክ። saddeetamii shanshaniin rukoota hiraamii keessaa Isa hanga yeroo majammaraa sanatti immoo shantu jira. Isaa wajjin 90 guutaa isiniin jedhe. rukoota hiraamii malee 85 hiraamii wajjiniin 90 qabaddu nu meeri bareechi gaafii kana hoo gaafatan ta'e Sajjaladhaa jedheera manis. Jedhati gaa amma mee waa biraatti darbi. waa biraa nan danda'ama gaafachuu እሺ የአላህ ስብሐነ ወተዓላ ስም በቁርአን ስንት ጊዜ ተጠቅሷል? የአላህ አዘ ወጀል ስም በቁርአን ስንት ጊዜ ተጠቅሷል? ወላሂ እኔ አላውቅም። አንቺ ፋቲያ ፈሪሃ ማለት ነው። ልብ በል የአላህ ስብሐነ ወተዓላ ስም ስንት ነውና የአላህ ስብሐነ ወተዓላ ስም በቁርአን ስንት ጊዜ ተጠቅሷል? ልዩነት አለው፣ በጣም ዲፈረንስ አለው። የአላህ ስም ስንት ናቸውና የአላህ ስም በቁርአን ስንት ጊዜ ተወስቷል? ልዩነት አለው አይደለም? sagaltamii sagal jedha jirtu maqaa rabbiidha jirtu. Maqaa rabbiitiin hundi kan isin gaafataa jirtu. Wallaahi hin beekne waan kana. የአላህ ስም 99 ነው። የአላህ ስም 99 ነው። ትክክል ናችሁ። ግን የአላህ ስም ደግሞ በቁርአኑል ከሪም ወይም ደግሞ በፉርቃን ስንት ጊዜ ተጠቅሷል? ስንት ጊዜ ወላሂ እኔ አላውቅም። ከባድ ጥያቄ ነው። ቀላል ነው። ቀላል ጥያቄ ያው ብዙ ጊዜ የሚጠየቁ ጥያቄ ስለሆነ 100 አይደል? ኧረ እንቱ ልጆቹ ሊያጋድሉ ነው፣ ሊጋደሉ ነው። ኧረ ምስዕድ ተው። አብዶም ኑሜርም ለኔ ወንድሞቼ ናቸው። ይሄን ደግሞ ያውቃሉ እነሱ። አብሽር ሊትጋደሉ ነው እንዴ አብዶ እናንተ? 30 ነው 70 ነው አይደለም። ማንም የመለሰ የለም። መልሽ አንቺ እንዴ ሁለም እንዴ የአላህ ስም እኮ በቁርአን እንዴ 14 ሱራዎች አሉ። ከነዛ 280 አይደለም። ፈሪሃ ግን ማለት ነው እኔ ጥያቄና መልስ ጠይቅ ብዙ ጊዜ ትከራከረኛለሽ። Oh, gaafii kana nama dabalee waan gaafatu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Muhammad Jamal. Irra nuuf deebi'e. ያላ መልስ የሚመልስ የለም። 2698 አላሁ አክበር። ማን የመለሰው? ፋቱማ አህመድ። ባረከላህ ፊኪ። ልጁ ጣልሽ እህቴ ጉሊ አሜን። የአላህ ስም በቁርአን 2698 ጊዜ ተጠቅሷል። ማሻአላህ የቁርአን አንቀጾች ብዛታቸው ስንት ናቸው?
የቁርአን አንቀጾች ብዛታቸው ስንት ናቸው? አንቀጾች የቁርአን ብዛታቸው 114 114 ስራዎች ናቸው። አንቀጽ ነው ያልኩት እኔ። ስሬፈዳ ከነምት ደማራ 106 6236 ነው። 6236 ያዙ እንዳትረሱ። ይሄ 2236 አጨረስኩኝ ብሶ نظام شمسو ሶናይ መጀመሪያ ያንቺ ነው እሱ ነው ነው እኔ ነኝ የመለስኩት። ተከታታይ ነው ይሄን ሰውየው ማለት ነው። 2000 ማን ነው? 6236 ፋቲያ ለምሳለን። እሺ ሌላ ጥያቄ ጠይቁ እስኪ እናንተ። نظام باينسي بني وانا እንደብዛ እሺ ጠይቂ لا صوت لبنان خلاص يا ولا እሺ ጥያቄ ጠይቂ። እስላምክ ጥያቄ ሌላ ጊዜ እስላምክ ጥያቄ ጠይቂ እስኪ። طيب يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم ስሞችን ዘርዝሩ። መቃሳኒ ዘርዝራ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم نظافة يا خير جرتو. والله فيا الحمد لله جبت. هيا كان هيا ده مسكينة. والله جل ربي. الحمد لله رب العالمين. عندنا شيء ما نقدر نسوي. ስሚ ችግር የለውም። ስሚ አዲ ቁርአን ትቀራልናለች? አዎ በቃ ቁርአን ሲኒ ገበነ አውሪ ቀራው በርባደን እንዴ ነሽ ድኖ ከረድ ኮሜንት እያየሁ አይደለም፣ እራት እያዘጋጀሁ ነውና ይቅርታ። ስራ አለሽ ማለት ነው ገና ነው? አዎ እራት እየሰራሁ ነው። ምን እያሉ ነው ኮሜንታተሮች? ማወቅ አለብኝ። አቦ ወርራ እንደ መቃት ይሄን እናደርጋለን። ትንሽ ስራ ነው የሚፈልጉት። አቡ ሁሬራ አዲስ መቃቱ ወደ አሙ አቡ ሁሬራ አዲስ መቃቱ ወደፋሜ ወር ቤተን መበረ ደብዛት አቡ ሁሬራ ምንድን ስንት ኪታብ ሩቁታ dhibba fi 281 jedhamaa jira. Hadiisa kitaaba Abu Hurairah kota galame kota gala ki Abu dhibba sadiif shantam ilaalaa jirtu deebisa አማርኛ ወራ ኑሜር አማርኛም እያወራክ እሺ፣ ኦሮምኛም አማርኛም ግማሽ አማርኛ
ግማሽ እሺ ጥያቄሽ አልሰማሁም። ጥያቄሽ ምን ነበረ? ጥያቄሽ አልሰማሁም። ይቅርታ ተደውሎብኝ ነበር። ጥያቄ ምን ወንድሜ? ጥያቄ ምንድን ነው? አልሰማሁም። ተደውሎ ነበረ ሰው ጥያቄ ገና ነው። ቆይ ይምጣ። ሁለተኛ ጊዜ ደጋግመህ እጠይቃለሁ። ቆይ ጠብቀኝ። አማሪፍ አናልካበት ጥሩ አይደለም ይሄ ነው ማለት እኔ ያልኩት ወላሂ አማርኛ ረሳሁት ያልኩኝ እንጂ ወላሂ ሌላ ነገር አይደለም። ወይ ትችላለህ አማርኛ ኸይር ከዚህ በላይ indubbatti dargii silaa waan akkana barreessaa bilookuutti immoo adda kakadheen jira kanaafan dhiise dhabulu. لا جرجر عمل الشيطان يا ابن الحلال ما في جرجر. sabaruudha bakka naarrabsu rakkoon qabuuti dhiise. Koomentii ol fuuteen dubbisinet. Abuu Hureeraa irraa hadiisa meeqatu odeeffame? Amaariffatti atiiki itti gaafatam. አቡ ሁረይራ ስንት ሐዲስ ዘግበው የዘገቡት በአማርኛ እንደዛ ነው አይደለ? አማሪፍ እንጀባት ማለት ነው። ወላሂ ቃል ነበረ እስካሁን የመለሰው ሰው ታውቃለሽ? የለም ማን የጠየቀው ጥያቄውን? አንተ ነህ እንዴ? ኧረ እንትን በኮሜንት ነው የጠየቀው። በኮሜንት ኮሜንት ባላ ሰላም አለይኩም አማርኛ አውራኝ ትዬ እንኳን አለች አዋለውኝ ሱመያዬ ወአለይኩም ሰላም። እሺ አማርኛ አውራቸው ሰላም በላቸው ነው ማለት እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወገኖቼ፣ ወንድሞቼ፣ እህቶቼ? እኔ በጣም ደህና ነኝ በበኩሌ። እናንተ ናፈቁ እንጂ ወላሂ በጣም ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። ሰላም ናችሁ እናንተ? ወላሂ ማሻአላህ ተባረከ። እንኳን በሰላም መጣችሁ ወደዚህ ማለት ነው፣ ወደኛ ስቱዲዮ ማለት ነው። ትክክል እንኳን ሌላ ጥያቄ ካላችሁ ነመቶኮቱ ደብሴ አንድ ሰው መልሷል እያለ ነው። በቃ ኩመሸኒ ዲበሰዲ ተርባተ ቢያፈር እውነት ነው እንዴ? ስንት ነው? 5374 ያለው ነው። እኔ አማርኛ ማንበብ አልችልም። እንቱ አንብቢ አንቺ በአማርኛ እኔ ደግሞ ሞከሪኒ በረታ አሁን አማርኛ ፈሲል ቢሰራል አወል ከድር በኦሮምኛ ጻፍ እንጂ አንተ ኦሮምኛ ታውቃለህ? ስማ ምን እንዳለችው ታውቃለህ? ሱመያ የምትሰጣቸው መርፌ ለእብዶቹ አደንቅልሃለሁ እያለች ነው። ለሴቶችም ይሰጣሉ። አንቺ አልወሰድሽም እንዴ? ገና ነው ወይ ተረኛ ተሰማሽ? ኧረ በደንብ ነው የምትችለው አማርኛ እያለክ ነው። እየተባልክ በጣም ማን ነው አማርኛ መጥቷል። መጨረሻ 95 መጥቷል አማርኛ። ምን እያለ ነው? እሺ በካሜራ ወራቅ በል ኢንቱ ፎሎ መልሽ እፈልግሻለሁ። እሺ ፋጥማዬ አሚና አቹመቲ ጋጋ ወል አሚና ካላሽ ለምን ነው አሚን? አይ እዚህ ነው የሆነ ስራ አግኝቼው ቅድም በቃ እሱ እየመረቀ ነው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። ኦኬ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ያደንከ በቄሮ ሮቦ ሲገልጹ ዲደኙ ከቱ ወጣ ሸበካ ገርጊስላ ሲገልጹ ጅርቱ ጅር ገለተረብ አከለታ አንደበርሰማ ማለ ቁራራ ከረጀዲ ነው ባናን ሁሉ ዳፍቲንተኒ አማይን ነው እንዴና አማርኛ እንተ ጠፋሽብኝ እንኳን አይችሻል አቅም ሱመያ ያው ልጥፋ ብዬ ነው የተወሰነና ኢንሻአላህ በአዲስ ርዕስ እመጣለሁ ቢስሚላህ።